The creepy berok man principal pi sha kani ka video mai ka chunga nan tak si the hoy slim daki tayo daki nai ngala pan ong na chandun try kumpa stang snem ng pang ju da kam upload video show ha kani ka YouTube channel ka chunga hoy haching sha ka YouTube channel ka chunga lamba ka krishan ka chumpi kala yo monetize and mention snem hi hadin arbanai pang upload dia ka hadin banga upload arbanai tengah upload lightly ka video te kala yo monetize the correspond yak ching pi the lang bak ching pi then rai hadin kat tu kan ni pnai pat nga amda sim serious no amda le disturb pen mi yak content yak video changa the hoy hajing shang at satnat bhavan ya kai shi jaka ko pair po ni ha to me khaya ken then ta satnat pan share shak baw tang ba porosh tu ngam le video hajing shang ala tang bangam upload buat ko kan ni YouTube channel juga. De rai pamita kasni pat ke video ko ngan man ba ip bangan persiang pan test ya ka quality performance ke chong you wireless microphone bang ada statement sini de ngapat persiang pan le video de tentang ni persiang nak orang ka pi no yo let's say piru dang kwa pan hit ban yo ya ka audio ka best ka ko wang la de ba open ado man sini pejuruk sport nampang persiang mo de alimpa kuan ni misalnya box ni de nang ni pa kita ni de ni dan mong persiang ni pecah itu ni try kena share atau lah kita mangai pi de kita hadu altli Uni yang cepat ni pi kemudian ni saya keren yang mengabai terus persiangan siapa mah persiangan gue tu aja ni berpiut semua mata kedai kebangan 4 persiang ni 4 pendai mah kamera jangan pangan seperti snow snappy kedan kecil per ya mah hadin beralap kan ni yang bersyuah ni dari mengalami entah di pan dari pan attach pan connection haka mobile ke jumpi lah dan kamu bring video dari mobile ke jumpi ban le vlogs ni le interview you know ru ban attach ni ai attach si antar ru sakawai do nomor nganga dan kamu dekat kamera dengan attach dengan connect ke kamera ke sama issue ini ayu bedanya box soalnya ini ayu charger kita atli type C R plus maka nak kebentar jom ki by use iPhone ni pendai itu saya ka iPhone jom tang tu sepe alimpa isu dan ka warranty card KPI apakah fokusnya dah warranty card teknik on scan QR code within 7 days of receive to activate the warranty after this period may not be accepted kabamut bang haban scan dokumen register on QR code kenang bangin yo ya ka warranty adangin scan and register apakah news buat kenika warranty card kanang recapture net piece tu sampai ki air ni ka manual guidelines mo begini code kenapa sepang kejim batai sepang kini kuno rekam kuno ban on kuno ban off kuno ban ai gini noise cancellation mo dengan saat video macam ya peminta ngana slim ngana pencerong ya ke video macam ya hirup bebek yang subtitle suffering ali ngin just tang pan persiang ya mat oke moh start ning haban onang ni haban preslam ha to itu lah nading tu
Tementah alihnya persano aja audio mic bentuk Islam ya keluar ke jumpi di mentah shim ya uniu receiver ke bangi ni kerenang ni kemud pun kan sampai ni nanti buat kan sampai ka kamera ni sampai ke juni alih tang dari ni ka kamera juga. An shim ni ngan entah hang hano nuru ka entah ke pangang sontenat mah dengan try mentah playo snow ya ka jingnya pair jangka sur ke pangang ngekren buat ke pangang keren neh namar ba keren tamurwai kuningan puno bila dadai ba pia dan lambat ngam mentang sama ayat video ni vi Next kami sini ngelapan ya keren dan cupi kuat mah jalan interview. Tementang ngit kedon baik jingnya pair tu ka bang keren meneh bat kani keren ta mar mentang ngala dan kam do new wireless microphone u Vilomax. Ika video kecunga kenom jrong kita tangkat ni ke bang kuat ban pendon kam ke bang kuat ban sam penya share lang pati akan ke video komentar dengan scam lang ba kecil kersan kecil dengan ang lapan demi video nang nisha kemat nah kita jompi baju kersan ya kan itu YouTube sini jangan dengan ong yupi ada uniu mic ada uniu wireless mic ubiang pa kah kejeng so jompi pisno ba ula biang tipla pan hit yau ni ngayo na po amasan hakador ka ba 6000 shispa knap tengka plus katang layo discount kan kata kador shispa knap dai Dela dadon napi baik kuat pila penyatit les ngalaban po ya link po description jong kan ika video new mic hajing sha hajing so jonga kan ha ai ba pelong yang abang tiru dai nak punta bang kuat ban le vlogging ini ki bele chang ni stai de perlok nambang so na pan chat di pam shaklau nang uni nang bang la ban le video nomor kompetitif adang ya shaklam pun hati yang pemberi tang sim ada pak sim ke song penat ke video lai la pak tu yang kongwing ke bangi ong shak ten snong gitu ni kam tam makin por stang per m stang saja sama ni itu yang kongwing ke weng so penat hati kasur nagala tak no teng yak skor pas ngam so penat show jeta ka daw ngatit nang yo ni ang taban vlogs juro nga chat le video interview dan period ba budget mah kai ka main problem ni ka reasons ke pelong yang ngam ju one pan upload video man ke puar ka YouTube channel cuma markiton ka tu kan telik video kumpa cut atli plus ka short documentary film ke cuma bangga samit ka helm saya di period la tapi kuan pe ya kita video cuma ada ngam bakla koi telik infotainment video bangalai shapanga cooking style bangalai chat chani chatai chaklau parlok ipla banlek pe ta tangkat tahi kai bang kwa pasan ki hak ni video kontak si refresh bun ya kecing sya kecing pi tam tu pe tu fucung kan ni video ngis kem na ni chak mak nang la ni kendu nak post ko hak ni video kecongan tangata yang pun kuno ya ni video pas one plan ba ai ya feedback ni ya ka jing sno ko pi halo new mic bangala depan syangta tapi sobiang ada pim ko bang khamsuk ban wan mo pila ban sa shu komen yang ngan sa share ka link na kam ta ka pi bat pila ban nyen ha to ka link bang sa share dekan khamsuk ya pi kan lan batch po kan sa tangan ni krish ban mesti biang ko ka video